Poštovani gledaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije TV Justice. Ovog mjeseca govorimo o jednogodišnjem istraživanju o širenju mržnje u izbornoj godini i posljedicama koje incidenti i izjave političara ostavljaju na društvo. Kada su oni zapucali, i sam ne znam danas kako je se desilo da sam ja u momentu odmah sjeo u auto i krenuo prema Bijeljini za njima. Mene lično, a i većinu ljudi u Janji podsjeća na 90. kada su drinom plivala mrtva tijela ubijenih Bošnjaka. Najčešće mete su bošnjačka zajednica koja tamo živi, ljudi, njihova imovina, vjerski objekti. Nemamo sigurnosnu situaciju da normalno, bezbjedno živimo na svojoj grudi, na svojoj zemlji, u svojoj državi. Početkom januara ove godine u naselju Janja, nadomak Bijeljine, povratnike je uznemirila pucnjava u blizini džamije. Ovo je samo jedan od više od 100 incidenata i izjava koje smo zabilježili tokom jednogodišnjeg mapiranja mržnje u izbornoj godini. Od oktobra prošle godine do ovogodišnjih izbora BIRN Bosne i Hercegovine pomno je pratio sve incidente i izjave koje se mogu povezati sa širenjem mržnje, ali i negiranjem ratnih zločina. U ovoj emisiji razgovaramo sa sagovornicima iz Bijeljine, Konjica i Sarajeva kako na njih utiče mržnja i šta rade da ju se suprotstave. Mi smo izašli iz džamije, klanjali smo sabah i malo razgovarali ispredi. Kada je ta kolona koji su provocirali naišla i šofir tog jednog vozila Škode Oktavije je baš okrenuo se i psovao nam je majku. Mi nismo reagovali ništa, nego smo samo nijemo se pogledali i prećutali. Međutim, kada su oni zapucali, i sam ne znam danas kako je se desilo da sam ja u momentu odmah sjeo u auto i krenuo prema Bijeljini za njima. Cilj je bio da snimim prvo vozilo jer sam za prvo vozilo bio siguran da su oni počinioci. Ali oni kad su primijetili da ih pratim, onda su mi presjecali put, ne dozvoljavajući da ih preteknem. Kad sam ih prešao, onda sam čekao pogodnu priliku da se okrenem i vidio sam da je autoprona Marković bila prazna. Međutim, dok sam ja se okretao na parkingu, oni su mene sustigli i na neki način su mi presjekli put. Ja. Iz prva dva vozila izašlo 4 momka. Čovjeku padne mrak na oči, šta se može da se desi ako razmišljamo da oni imaju vatreno oružje pri sebi. Tada je nastupila neka strah i u momentu sam vidio da je magistralni put slobodan. Tako da sam ja na gas do daske, što se kaže, pritisnuo i uspio sam da prođem njih i onda sam u momentu osjetio jak udarac u zadnjem dijelu auta. Ali nisam smio da stanem i krenuo sam ponovo nazad u pravcu Janje. Tako da sam negdje oko 7 sati možda prošlo malo stigao u stanicu policije u Janji gdje me sačekao dežurni policajac i on iz mojih ruku sa mog telefona zapisao registarske oznake vozila i rekao da će on da se pobrine. Pucnjava ispred džamije u Janji u januaru ove godine samo je jedan od ukupno 10 incidenata koje je BIRN Bosne i Hercegovine zabilježio u Bijeljini u posljednjih godinu dana. Za povratnike u ovom naselju incidenti bude traume iz ratnog perioda. Protiv osobe koja je pucala pokrenuta je istraga, ali se mještani žali da nemaju dovoljno informacija o rezultatima te istrage. Sličnu praksu zabilježili smo u većini drugih incidenata u Bosni i Hercegovini. Nije mi bilo jednostavno, znači bila je doza i straha i zbunjenosti ili zaropet. Otišao sam u čaršiju da sa svojim prijateljima naravno popijem kafu, svi su pričali samo o tome. Međutim, saznao sam poslije da se radi o mladim ljudima.
Nažalost, o mladim ljudima koji tad nisu mogli učestvovati u ratu. Možda su tek rođeni u ratu ili posle rata. Što govori, znači, dovoljno da su oni zatrovani tom mržnjom. Mene lično, a i većinu ljudi u Janji, podsjeća na 90. kada su kroz Janju prolazile kolone vozila sa vojskom, kada se konstantno pucalo po Janji, po čaršiji, pucalo na džamiju, kada su plivala tijela Drinom, mrtva tijela ubijenih Bošnjaka. 46 civilnih žrtava je ubijeno što u Janji, što Bijeljina ili drugim mjestima gdje su se zadesili janjaraca. Oko 15. 16. oktobra 1994. sam došao u Batković i bio sam do 1. avgusta 1995. u Batkoviću. Uslovi u logoru Batković su bili katastrofa. Higijena nikakva, more miševa bilo, hrana je bila očajno loša. Konstantno su nas odvodili na kopanje rovova gdje se mnogi nisu vratili. 22 logoraša je ubijeno iz Janje samo. Nikad zaboravio to nisam, niti mogu kad zaboraviti dok sam živ. Svaki incident koji se desi, mene to pogađa i iritira. U postratnom periodu dešavale su se paljevine kuća, bacanje bombi u kuće, mokrenje uz džamiju, tjeranje kola kroz dženazu koja je izlazila na ulaznim vratima škole Mirko Filipović u Bijeljini. Sa desne strane piše: na mušku glavu tursku nikad nemoj uperit pušku. To ti znadeš mnogo bolje, stoka se nožem kolje. Mnogo grafita ima, ovo je Srbija, ovdje nema mjesta Bošnjacima, nož, žica, Srebrenica. I nemamo sigurnosnu situaciju da normalno, bezbjedno živimo na svojoj grudi, na svojoj zemlji, u svojoj državi. Iz policije i tužilaštva u Bijeljini nisu pristali na razgovor za ovu emisiju. Na upit o rezultatima istrage o pucnjavi pored džamije u Janji, iz policijske uprave Bijeljina odgovorili su da je počinilac identifikovan istog dana i da je tužilačkom odlukom sankcionisan za prekršajno, a ne za krivično djelo povezano sa mržnjom. Kasnije sam dobio od suda pismo da postupak, znači tužba je obustavljena jer navodno dokazano je da su oni imali pištolj na gas. I ja sam u junu ili julu mjesecu dobio poziv na sud gdje proces je nastavljen samo tužba za oštećenje tuđe stvari, gdje ja tražim naknadnu štete na vozilu. Istočna Republika Srpska jeste područje gdje se takvi incidenti dešavaju. Najčešće mete su bošnjačka zajednica koja tamo živi, ljudi, njihova imovina, vjerski objekti. Ja vjerujem da je ono što se dešavalo za tu zajednicu stvarno bilo vrlo stresno i prijeteći. Ljudi nisu zaštićeni, ali kada bi jedan taj epilog provokacija bio sankcionisan i ti počinioci kažnjeni, ljudi bi bili ovdje sigurniji. Vrlo je važno iz tog razloga da institucije koje imaju obavezu da reaguju adekvatno, ali i cijela zajednica u kojoj ti ljudi žive, da osudi takvu vrstu napada i da ne relativizira cijeli taj incident, da mu ne daje manji značaj nego što on jeste, da se sluša šta ta žrtva, odnosno svjedoci takvih incidenata imaju da kažu, kako se oni osjećaju i šta za njih takvi incidenti predstavljaju, a ne kako pripadnici većinske grupe to posmatraju. Na vratima katoličke porodice iz Sarajeva u decembru prošle godine napisana je uvredljiva i prijeteća poruka koja je uzrokovala brojne, uglavnom negativne reakcije. Porodica se tokom incidenta, a ni poslije, nije oglašavala u medijima. Istragom je u ovom slučaju utvrđeno da je počinilac duševni bolesnik.
U većini sličnih napada na pojedince ili vjerske objekte, članovi zajednice kojoj je incident upućen ne žele govoriti o tome. Razlozi su uglavnom slični. Negdje preovladava strah od posljedica ako progovore, a negdje mišljenje da ne vrijedi govoriti jer se ništa neće promijeniti. Incident iz decembra prošle godine, kao vjerojatno većina ljudi u gradu, sam saznao iz medija. Reakcije su bile različite. Neke reakcije su bile onako pomalo ishitrene i nekako emocionalno nabijene prije nego što su uopće pokušalo istražiti o čemu se radi, šta se dogodilo, pogotovo što se to događalo u vremenu došašćili pred Božić kad katolici slave jedan od svojih najsvetijih, najvećih blagdana, to je rođenje Isusovo. S jedne strane čovjek možda bude malo i žalostan što se takve stvari događaju. Sama župa ovdje i vjernici, vrlo je malo njih, dakle negdje je oko 900 vjernika za sad u katedralnoj župi, svi su oni imali to iskustvo koje je onoga što se sad događa u Ukrajini. I kad čovjek ima takvo iskustvo, a onda čovjek uvijek negdje u podsvijesti osjeća strah od mogućeg nekakvog sukoba ili ponavljanja takvog događaja, bez obzira što se taj događaj događa možda 1000 km daleko. Što se tiče tog konkretnog incidenta, on jeste zaista eklatantan primjer netolerancije, netrpeljivosti, predrasude prema katoličkoj zajednici i on je polučio niz različitih reakcija javnih u Bosni i Hercegovini i institucija i vjerskih institucija. Kod žrtava ponavljanja mržnje mogu izazvati zaista vrlo neugodne i nezgodne posljedice. Ali kažem, najveći je paradoks što recimo imate to da se mržnja ponovo opravdava, iako je ona već bila objašnjena objektivno kao loša. To je samo zato što mora postojati netko ko će kanonizirati ili posvetiti mržnju i pretvoriti u neku vrstu religioznog iskustva. I sad treba mrziti sve koji su drugačiji, sve koji drugačije misle, sve koji se drugačije ponašaju. Mi smo mala država, malo društvo. Takvi incidenti imaju efekat prelijevanja. Ako se nešto desilo danas u Sarajevu, imat ćete nekakvu reakciju negdje drugo u Bosni i Hercegovini. Te zajednice ne žive u nekom vakumu izdvojene od ostatka onoga što se dešava, pogotovo sad sa društvenim mrežama i sa svim ljudi su vrlo uvezani, na neki način prate svugdje šta se dešava, tako da je lako jednom izjavom napraviti lavinu drugih izjava i možda dovesti negdje do nekog incidenta. Ja sam mišljenja da barem starije generacije ili generacije koje su doživjele, vidjele rat, još uvijek žive u toj vrsti svijeta, nekakvog svijeta simbola, gdje se religija prije svega još uvijek gleda kao neka vrsta ratnog oružja ili ratnog instrumenta ili ratnog sredstva, što naravno koči na mnogim mjestima i prije svega ispravnu percepciju religije od strane ostatka društva koji nisu religiozni. BIRN Bosne i Hercegovine je od oktobra prošle godine bilježio incidente i govor povezan sa mržnjom te negiranje zločina. U godini dana u bazi podataka imali smo više od 120 unosa. Najviše incidenata zabilježili smo u Banja Luci, Prijedoru, Bijeljini, Sarajevu i Mostaru. Preovladavaju ispisivanje simbola, uvredljivih grafita ili oštećenje vjerskih objekata. Značajan broj unosa odnosi se na govore političara i javnih ličnosti u kojima negiraju zločine, veličaju osuđenike za ratne zločine ili svojim govorom diskriminišu manjinsku populaciju. Online mediji u Bosni i Hercegovini prenijeli su u decembru 2021. godine izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića, koji je tokom obraćanja na obilježavanju 29. godišnjice osnivanja 4. korpusa armije BiH u Jablanici izjavio kako iza armije nisu ostale masovne grobnice i koncentracioni logori. Kako ga nije stid pred narodom na takvoj dužnosti, da on bude, a da to negira što je bilo. Nije to izmišljeno. To je jedna stvarnost. Tu su ljudi izginuli. Pobijeno tu zna se i koliko nas je bilo tu u tome logoru. I dole u Čelebiću i gore na Musali. Šta su žene pretrpile tu. To pada teško. Jer nemamo mi nikome da ispričamo da bi nešto od toga bilo koristi. Jedino vi što vama rećemo ispričamo i to. Haški tribunal osudio je u jednom od svojih prvih suđenja trojicu pripadnika armije BiH za zločine nad zarobljenicima srpske nacionalnosti u logoru Čelebići kod Konjica.
Pred domaćim sudovima postoje presude za logor u Čelebićima, ali i za druge zločine nad zatočenicima u Konjicu i Jablanici. Pa živio sam u Bradini. Bradina je izuzetno bila možda 97% srpska. Okolo su bila sva naselja muslimanska. Mi smo od onog Drugog svjetskog rata tako živjeli kao jedna familija. Nas su s jedne strane, imamo ceste i žene s druge strane. Onda kad smo došli u Čelebić, opet su nas postrojili uz onu pozidu. Tu su nas tukli 6 sati. Odmah ubrzo jedan Gligorević Petko podlegao samo od udaraca. Pretežno mi iz Bradine bilo nas je sigurno preko 70 naš. Tu mi je bio i sin. A kad su nas doveli uveče u taj hangar, bilo i drugi iz donjeg sela i okolnih onih mjesta. Bilo nas je i po 400 gdje smo se jedva razmićivali tu. Svaka su čuda radili. Oni su kliještima znali čovjeku jezik čupat. Šćepi Gotovca jednu ga noć tukli tamo, onda rajde jedva onako preživio. Sutri dan ga opet tuko, inako ga uvukli i zenga mu je onaj SDS prikovo na čelo. I tako je pred nama svima umro. I teško ti je bilo, umiru ljudi pred tobom i tako. Ja sam 3 mjeseca i nešto dana bio, sin mi je 7 mjeseci. To je bilo mjesto užasa i smrti, ništa drugo. Na zahtjev za razgovor iz kabineta Šefika Džaferovića su odgovorili pismeno. Naveli su da član predsjedništva poštuje presude sudova i kako je u Jablanici naveo da iza armije BiH nisu ostali koncentracioni logori, a ne samo logori kako je preneseno. U haškim i domaćim presudama je nedvosmisleno utvrđena odgovornost pripadnika armije BiH za zatočenje i mučenje u logoru Čelebić. BIRN Bosne i Hercegovine je zabilježio više od 20 primjera negiranja zločina ili veličanja ratnih zločinaca u posljednjih godinu dana. Ovaj broj je znatno manji nego u periodu prije nego što je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u julu 2021. godine nametnuo izmjene krivičnog zakona kojim je zabranjeno negiranje genocida i drugih zločina te veličanje osuđenika za ratne zločine. Subjektivni moj stav je da je zakon polučio rezultate u toj generalnoj prevenciji i da je manje javnog negiranja, pogotovo od strane ovih, da kažem, lidera u zajednici u Bosni i Hercegovini. Naše društvo je jako opterećeno s onim što se dešavalo u zadnjem ratu u Bosni i Hercegovini i mislim da je bilo važno da se na ovakav način, kad nije bilo nekog drugog načina i želje i volje da se to uradi, da se stane bar djelimično u kraj onima koji su stvarno to zloupotrebljavali. Nažalost, i današnja odliv omladine je zato što nema sigurnost. Nedostatak sigurnosti u Bosni i Hercegovini je najveći problem. Ljudi se odlučuju da se isele iz tog područja gdje žive i odu negdje drugo, gdje dominira njihova ta etnička zajednica, upravo da bi izbjegli napade, provokacije ili taj osjećaj nesigurnosti. Prije svega treba izbjeći onu laž da se ne može ništa učiniti, jer mi znamo da postoje zemlje, društva, gdje su takve stvari uređene i gdje kad se nešto takvo učini, kad se promovira nekakav specifični oblik mržnje pomoću nekakvih simbola i simbolike, da se to izrazito strogo kažnjava. Tako da ne treba pristajati ili prihvaćati onu, doslovno je za mene laž, kao pa dobro, ne može se sad na tom području ništa učiniti, ljudi su slobodni, moramo dopustiti ljudima da budu slobodni, demokracija i tako dalje, ali mi zaista imamo društvo gdje su stvari točno određene, šta i kako, ali to ne može ako cijelo društvo u nekom trenutku ne prođe neku vrstu katarze ili pročišćenja. Moja poruka mladim generacijama, volite jedni druge, nemojte nasjedati na retoriku
koju razni političari ili predstavnici stranaka uljevaju mržnju među narode da bi osvojili svoju poziciju od koje će imati itekako koristi. Gledali ste mjesečnu emisiju TV Justice. Ovu i naše ranije emisije možete pronaći na YouTube kanalu Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine. Pretplatite se besplatno da biste dobijali obavijesti o novim epizodama, a naš rad možete pratiti i na Facebook i Twitter stranicama. Hvala na pažnji.